ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagdagaan ka ti panawanan. Di matlag to daon. Nakutumpahin tinuanggaw. Tawan mo tanruot akanin na. Di tati parekot tayo tanagango amin aruot. Awan pa yan maarab tinwang analang to aruot. Basit pa'y timpundok agarami. Ay, iso asag gabasit aklangan tititid ko itinmang ko. Ta mga numaibos. Awan tunti kanin na. Ay, anya ngayon ti pa ka ni tinuang ang gail. Kasi damay. Ay lah, saan laan wang tika asi? Pati tao agi remedyo tayo mo't itikanan tayo. Awanay, kasano day tuyang ay? Awan mo garami akanan tinuang. Apay ngamin, adi ka nagpundo iti garamay, idi pa naggagapas. Adami impundok ang naibusay. Kunak idi nga isimpun mo. Kunamag nga ado ti ruot akanan tinuang. Ay, kunak no saan napautil ninyo Numa nagtudo ita, saan nga agtubo adagos ti ruot akanan tinuang. Win nga raw, masapul nga aguray pa iti sumagmamano alawas. Sakbay nga agtubo ti ruot akanan tinuang. Uray iti asidag tiwaig. Awan ruot, taado ti tawa mapanmang ruot ijay. Awanay, parikot itaday ta aruot. Pangalangatan nga iti kanan tinuang ka. Nagpudot ti panawen. Ay, uray danom, agkidit pa yan. Wan nga rod, maray. Basit matan ti danom iti gripok. Basit ka de, kat agmay-may sa kamot amang usar iti gripom. Ay, adda umay makisaksak do. Saan ko mat amabalin nga ipare ti danom? Wud narigat nga agpayso no paritan ti danom. No sikat ti adda gripo na, adda umay makisak do. Iso ati aramidag, karga akon dagiti drum ko nga usarek iti agmalam. Taimton umay agsak do dagiti kakaaruba, at least ada aramatag. Apay mare, saan ka day maawanan iti danom day tagripom? Maawanan nga rod no duma, iso nga agurnungak. Ay, narigatan no siyak ti maawanan. Ay, wen Ay, napaot nga agpayso daytoy akalgaw. Ne. Apay nga alaam nga tigarami may. Asino ka? Ay, saan ko nga lalaing? Adala nakita kasi muksok abilay. Iso suksok kayo na. Kat no ibaklay mo ko man, no sa anak adimtang. Ay, saan mo idindin ko la kuma. Tapno makita di bilit asin muksaw. Ang mga nuad da itlog na, dito ay antigaramay. Ha? Sumuksok kat tibilitan iti kasta akaunag? Sanga sakro iti kaunag na. Mas dawak nga raw. Naunag tinasaw kaina. Diyak mo lamadanon tinasaw abilitan. Di ka man tatabadong. Agawid kan. Kat di mo pakibiyangan tigarami may. Awan ka ng tinuang may. Pag ano ngay tigarami yaw. Yak makan. Mala, panawang ka man lagay. Nay, ano pa yan na kami suot ka, adeng? Awan mo't basol ko kun ka. Ay, saan asi ka, Chief? Ay, masurunak lang amin. Sino ti kasurun mao? Ni Tata Badong. Nakita kabaklayan na kuman tigarami may. Anya ti kahit mo sa wine? No saan ko nakita? Inala na kumantigarami mi, Chief. Idi nasitgak. Ibaga nakit din nga da kanu nakita na asim muksok abilit. Anya? Si muksok abilit iti garamay. Wan kanu nga rod. Ngam amok arason na lang, dayjay. Ay, inggaraw man nga rodin ni Tata Badaong ti kinalaing na nga grasaon. Wan Chief. Imbaglakit din ta nakita. Tano saan? Inala na kuman tigarami may. Kat awanton ka ng tinwang may. Papanamba daw. Mapanak man iti kalapaw iti bangkag. At daamok ang nakapumpan agarami ni Kwaraw iti asidag ti kalapaw. Inak man mangala. Anya,
Mangala ko nam, takawam tigarami ni Kwaraw. No sa anak ang mangala, awan na, matay ginwang. Awan pulos ka na. Urayam ni Kwaraw, tagumatang ka no kayat na taglakaw. Masiguradok, adi na kayat tagpadawat, takanin mo tinwang na. No aday jay mangibagaak no kayat nakalakwan. Ngam no awan ni jay, ay kit mga alaklatan Ay, saan ka mangala no awan ni Kwaraw? Urayam. Kit no may ni Kwarog Ngamtay ko na ka, no awan ni Kwarog, mga alaklatan. Ay, adu pa tigaraming Kwarog. Basita nang kail. Agdapay basit iti bangkag. Iti asidag ti kalapaw ni tata ba daw? Ay, intaman nga raw, mga lakman. Awan ka ng tinwang. Unang kail. Mabit lang nga raw. Itarimaan ko pa iti pan nakaipagod tinwang kaw. Agawam na mabisin ng tinwang ko. Awan ngamin garami iti talon kaw. Ado ti simpen mo iti. Nagbiitan ngay, ana ibaos. Rawat nga raw tinwang ko. Ala, mangitugot ta nga rod iti pasagad. Tapag bunag ta iti garami. Alangan nga awitan ta. Ay, unag paisaw. Ay, sige nga raw. Pari ba daw tanda iti anti garami? Plano ng samot ti mga lay ti garami ang kail. Ay, mati Kurkurang ti kanin tinwang, mga lapay laag. Ay, ibagata sa na mga la. Apay ngamin adi nagisimpan idi ti kanin tinwang na. Jay lamang namnam ay tiyan muna. Naglayang adumawat. Uray ko manusa na naimaw. Nakita na tanang kail. Timalyaw di tawi. Imbag tayo may ta. No saan ay sus, ang mga nunanggalan. Nasa unidarya, ang nakita na nga ista ibakroy ni tata badong ti garami da. Idi sinita na. Inrason na kano nga dakit kita na si Muksok abilnait. Kanya kita si Muksok abilit. Naglaing nga agrason. Agpadawat kayo mamit iti garami yaw. Kasano dumawat kakit awan nga rod ka ng tinwang kaw. Ay, awan pa'y ka ng tinwang kon baray. No awan ti garami ni Kwarog. Ay sus, jak amon no agbiag tinwang kaw. Pangalaan nga tangay ti ka ng tinwang. Awan mitruteng. Nagango amin na root iti turod. Damit sabam di mangpukan ka iti ipakan mo. Sayang mga rot ti saba paray. Na, kanyat kahit mo. Agbiag tinwang mo. Wano di sabam. Sa bagay mo kidi At damang agpaiso ka sa bak. Makapangan mo lang ang tinwang kaw. Tadagayang poon kan bulong ti saba nga ipakan kaw. Nakapasagad mo't itay da kapitan ken Kwaraw. Papananda ngay maray. Napanda na ngala iti garami ni Kwarog. Awan ngamin ka ng tinwang me. Ay, day tati parikot ni Badung ko. Amangan nagkikita day di bangkag. Ay, napanmot ni Badung mo ijay. Kastamot timbaga na itay maray. Adda napan nakinita ijay kalapaw may. Asidag samot ijay ti simpon ni Kwarog agaramay. Kastamot tinangag ko asaritaan da itay, maray. Mapanda iti simpon ni Kwarog iti asidag ti kalapaw ni Pari Badong. Pasaray mapan ni Badong ko ijay kalapaw na. Anya nga iti aramidan na ijay, maray. Saan mo't apa nagbabangkag, taawan tudo? Mapan nakitaan di arado na, kanda duma aramintana. Kas kumaitipala, kumpay, kalugong asilag, kanda dumapay nga aramaten ti agtalon, ken agbangkat. Nakaala ka kadimo lang, itigarami ni Kwaraw. Ay, saan nga rod? Napamay imbunag ni parintingay. Apay ngay, ani kapitan tinangibunag. Kanan kano tinwang na. Iso adidak imbingayan, takurang kanaw. Imbunag da ka di amain. Saan pa'y mo ta? Medyo adupay yun na batay. Baka nagtulatan iti saba yun nuang kaw. Ay, masaya nga nakiti saba. Awan mabalin na. Kapilitan asaba at ipakan mo, ngam ti kumutong tinwang. Gapot adidak inikan iti garamay. At daramidag tuyan. Na, anya manan ti simken di tapanunot mo. Ha, madin sa manday na ba daw? Saan ang nasayaat para kadakwada? Ang nasayaat para kanya. Ay so, saan ka nga aramid iti may kaniwas ba daw?
Adda ako dito'y bangkag. Nagpasada kahit ni Kwarag. Adama ni parinting iti barangay hall. Puro wakak man ki di iti rongrong ti sigarilyo ti naipumpun na garamay. Kita manu di sumgay. Nagbara ti panawain sa nagangumot ti garamay. Intun na ipurwak kaw. Pumanawa kaw. Tapno sana siya ti mapabasal. Kita manu di sumgay ti sinalbag agaramay. Na, apay asabali tingirsem asumungad. Ha? Ngir-ngir siya kaya may. Adalang nalagip kaw. Iso nga kaslak na kangirse. Ibagamot ano anya tingir-ngir siyam. Awalat di mo madamdamat. Agaw ka kitin ta mangantal. Madamdama labasay, ta saan pa'y analuto ti dinengdeng. Anya, aldawan di ka pa'y nakalutaw. Apay ng aldawan ako nam, anya laang mati oras. Awan pa'y alas 12. Awan pa'y aya. Alaman nga rod. Mapanak man pa'y di ta kalsada. Uston to, no makaluto ka. Saan ka unay amabayag tapno saan amabaawan ti dinengdeng. Apay aya no mabaawan, nagpudot mo ti panawain. Malahin na ka. Ay, mayat tingirsip Ada ka di rumbeng amamuak. Ay, si kamot pare. Maragsakan naklaan ka nabsog tinuang kaw. Iti panay saba. Ay, imbagkan ka taado ti sabang paray. Adala ta ipakan mo itinuang mo. Sakit, basit. Sa labali ata intun tumudo paray. Adun ton teroaw, takan ng tinuang. Eh, dahi ta nga rod orayan tayaw. Awan bitin. Iso nga rod paray. Iyayak pa yun, waig ngagdigdigusain. Ay, ada pa panam. Tapay nga may kadutoy kalsada. Ay, awan mo't paray. Pag naklaan mo ta. Sige paray. Subliak pa, iji balay. Intamanan iji bang kakaanakan. Inta agibunag iti garamay. Unang kail, tinak matiyalaan tinuang kaw. Duatan nga agipasagad iti garamay. Ay, una. Imbaglakit din. Tadaday di asimpen mo agaramay. Dakil ti maitulong na. Tawan ka ng tinuang. Ay, unang kail. Mayat ti agisimpen iti garamay. Tapno ada nadadaan ka ng tinuang. Ay, mapantan. Awan ka di pa inante, Angel. Awan lat mamirinda di ta. Mabisinak nga main. Adan sa nabati nga inlintana sa ba. Ang kakitain. Ta mapantan no malpas kang agmerienda. Ay, huwan man, Angel. Tanay, mabisina ka talagan. Ha? Ay, Magitam ti makit-kita kang Angel. Napuran mo tanti garamay. Ay, patimot kalapaw ni pare badong, napuran. Ay, nagkayam kam lakit diti apoy. Ay, saus. Iti nga takalapaw na tinagapuan ti uram. Anya tinapasabak. Apa nauram ti kalabaw kaw. Jesus, adalaki din ang ipurak iti rong-rong na ditoy. Iso ana uram. Sayang ti garamay. Kasanon nagiti alikamag iti unag ti kalabaw. Ti arado launay. Nauramain. Ay sayang awanay. Mamwak lang o asinaw. Ta isong rod ko ti ulo na. Awan ti atap mo, paray. Ay awan ti amaw. Ngam sayang nagiti alikamag paray. At dadaamin iti kalabaw. Ita nauramain. Ay sayang. Saan nga sigurado na dyan nagaramed? Makarman to. Ay sayang ti arado kindaduma pa'y nga alikamag ko paray. Nagpusak sa ngagpaisaw. Ay natatabadong ti aramid amadi adda katukad na adusa iti udi. Ala sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.